Sanibonani guys, how are you guys? Happy Thursday. Yo. Abangangazi. Aningangazi igama lami nguJosi, ngikhuluma istory ezenzeka real life. Whether istory senzeke nini, but isihloko senzeke empilweni yakho. Ungangilanda ngale ku TikTok inbox eGoFund number wena ohlele daba nakehlele tsebe ngize ngapha ngizopha ama followers wami daba then bafeli advices. Niyabona? Back to the story. Nina, usisi yangibhalela uJosi. Uyangitshela istory sami seGinza. Uyangizwa? Thi yazini angifiseli ne-enemy yami ukuthi ngathandana neGinza. uJosi uthaka ukuthakileni. But mina ngikawuhela. uJosi bengina 17 leso sikhathi so bengu grade 11. So there was this guy ohamba ngabo BM. Yo ngakhohle igama. Ngaze 323 or 3 BM kusheshi. Yo Jehova nangazi mara ngiyakuthi nisho ngiyangibamba. So uthi nahamba ngayo like every time like mangoka or uJosi nekhlongwana order vula para siqephezana or infirmary ile la ibukana ko eyo nekere siqephezana sisline bukere likusha or ke shata ka ewide or uJosi nekile like on standard making like on point because of nekhlongwana oyithatha and by then we basadumela di bathikini lokho nikubiza in language manje thina sikhuluma simasengile I'm freeze. Yo, muntu kukida mutimu. Uthi leso sikhathi esikoleni basavuma ama braids, uthi bengithi braids elishayira khwini. Uri ngivele ngoko uthi ubrothers vele beka interested and ubrothers vele beka nemali every girl like ku lahlala khona vele beka mfuna. So lena I was hoping one day an approach because of bona ngiyamnyaka chelete kilobona. Uthi I was just like being tingoka vele brothers vele amengemoto vele athi so to get petuni over the lift. Well, angilift but angangisheli by then angijela ukuthi awena umntwana wesikolo yini umntwana wesikolo ngizongistress yabona akho nami like ditabanyana but not askangishela like angisheli uthi each and every time ngenza sho ukuthi ngisikhathalula ngaso lapha estradini ngiba sestradini because nike battle soft life of just nike battle soft life uthi mina sikhuliso mama ekithi si 2 one girl one boy yimi ntombazana uthi umama bekasebenza vacation so ngaleso sikhathi kusatrenda like impahla zama label and stuff bengangakhona ukusithengela because of nale single parent and lechelete hola ngile enough for arisikolo arekele disho lemkhasi vele yabona so mawufuna something nice mele ukuthi uyahasela ngaphandle uthi bengiqala vele umjolo vele bosulungenile vele kulabona so uthi hayi ngihambe uJosi every time ngesikhathi sokuthi uzodlula vele so two brothers so two Peter the kids are guys so to Peter vele isikhathi ukuthi uPeter vele azondlula vele ngaso ngenza show wait walk ela ya gore tsora sikhulube kwasilikalekisa and then like walker athi walking athi unamulla moto angazi ukuthi ngizathi ngizibeka kanjani Jehova walker ngaro namulla moto and then walker ngathi awufuni isikhulube leso sikhathi like saleka so or I was just going to get all the tricks ukore ukaqreya moshimani bengizenza vele uthi vele mangiphasa ugrade 11 na ugrade 12 vele uPeter one time vele wangilifta uva umuntu ukuthi vele ngathi beka break up ne girlfriend bekanayo leso sikhathi girlfriend was like akasawaba but girlfriend ithu yathandana nephoyisa so iphoyisa was like Peter itsoka kamraga media kabona so uthi besixoxa each and every une boyfriend in sixoxa so uthi I relationship yethu iqale from ukuthi sasherelana into like the life story jarena yabona iqale like that iqale kahle safoma like a friendship before kuba a relationship uyabona so angixoxele ngayena le like ngifuna ukumkhomba umjwayela kabi ngithayela lo girl kanti ngoba ugela uthandana nephoyisa ufuna ukuthi uyedanyana uyabona uthi ngixoxe naye vele uthi the whole time uPeter akhuluma like ulela kangena kodwa like bengi coping mechanism yakhe ngibe kanjalo like inoholi la khona offloada khona like inkinga zakhe salagele uyana kilobona each and every time mahlangana nami ngixo eshimarana nawe sengibara uthi maybe take almost 3 months ukuthi akhona like holibala completely kangayano but mina I didn't mind I was there to listen not to judge ikilobona but bengifuna ukuthi vele linakingakhe or andrakele dulce this month ungaleso sikhathi uJosi bokusangena ikhavela mawungana khavela vele usele uthi bekungena ikhavela kungene yo
ngizoyikhumbula ngendlela uthi bungene lezo zinto lezo or bengifuna vele high and low ikhavele what I was choosing is 3 months idlule 3 months mandlule every time manje ngibona so yangibiza ngiphathela ama ice cream ngiphathela wona amazimba ngiphathela wona ama mathanano ngiphathela wona ama Ultramel yabona wena boma ama biscuit glasses sesefashionini choice assorted or bengiphathela vele lezo zinto ngicela ubona ukuthi lo muntu lo manje so develop ama feelings towards mina ikilo yabona what I was choosing kube ukuthi vele isikhathi yayaphela sesikumidlile vele manje ku-matric yabona sikaqala vele sikhuluma sokuqala vele ukukhuluma ngama-matric dance or also remember mina ngivela emndenini like all in disadvantage awuna financially are stable like that kuloko ukuthi umama wakho angena i-towards ukese sikhathi i-towards bekusese the in thing ukuthi uma uya ku-matric dance kufanele ukuthi uzothenga i-towards or i-gas yabona uthi umama vele bengekabe nayo leyo mali leyo so uthi vele hayi mangikhuluma vele obhithi abantu babhiza sibalungiselela ama-matric dance and mina vele semingde ngathi ngiye cause mama ngika-afford Peter was like angeke uwimpintshama uhlala ungayi-matric dance ungawari ngizoyenza plan what I was told ukuthi September sicela ubhala ama-trial masicela ubhala ama-trial phela ama-trials kinako ilavela or vele ki-matric dance kilobona uthi hayi vele uPeter avele one time angifonele athi kimi athi intwana kuphi ngithi ngisendlini athi buya ngaphandle hayi vele ngiyangaphandle vele ngifike ngigibele athi asami ngikuthengile izinto zakho ze-matric dance what I was told like besi-communicate but azange sithi we are girlfriend and boyfriend azange ifike lapha and azange sizicabuzane but like besinada close relationship mina noPeter uthi vele sihambe or awusozerifihlere egas athi bheka uyifunayo nithi manje unayo imali lokhu but athi ngithi bheka and ungabheki price impintshi ungabheki price or awusozikele le dress ekibatlang egas recycle through ekrero kokinyakanga shimara bangisnap ama fingers yabona uthi vele ngithole vele roko le ngifunayo uthi vele ngikhethe ngithi le or nako ebonele 999 like 1000 kulobona 999 rand yabona uthi hayi uPeter vele ayibhatali aphethe cash or uthwere like cash real cash kautho ayibhatala athi icathulo ibheke ukhetha in or awusozikhiphithizele mola akusathithe bakehlakahlaka nihloko ngapha at the back of my mind I'm thinking ukuthi ngofika ngithini ekhaya ngithethe ku place but ngithi ngizobona phambili uthi ngithi bheke ngifuna ibheke uthi ngithi qathulo uPeter abhadale athi manje ekhanda wenza ini ufuna ini madam ufuna ini wabona uthi bokungena ama braids vele ama braids bekasangenile na this happy's asisikhatha manje satha iBrazilian yo khohliwe ngikhohli but niyazi ngalesa sikhathi niyazi makusese Edgar towards sesifishini niyazi ukuthi bokudume ini uthi vele amtshela ukuthi uyenza vele inekhanda uthi okay ubrothers akhipha 1000 rand izoba enough ngisho or awusozidiwe nekeqalethi thiwenike kufanele kusatsa abadaba jakhe nekeqalethi ngazi ukuthi ngiyenzeni because of this man uspende imali ngaka for mina and azange kube nomuntu since ngaba ngaka aspend imali ngaka for mina uthi hayi ngifike endlini mangifike endlini ngifike nama plastic uthi mama leso sikhathi ushayisile uthi angibuza ukuthi usethe kuphi lezinto uthi ngicama manga ukuthi no abasave usave yiphi imali ingalingana lezinto lezi uyithethe kuphi imali le petronia or vele ngimkhulume straight ukuthi ngithengele boyfriend yami uboyfriend yakho le ubani onemali utshontsha imali abazali bakhe ngisho ubani lo ubani uthi mama mbele acomplain vele abalala or awusho skefete ke ko kamarenge kwale mnyaka sinyakuxasile because ke bana me like against the happiness yakhe angifuni ukuthi angene indaba zami yabona uthi mama mbele I'm stressed this thing but na excitement or geometric dance kana everything enyu or awusho last vela khona ngivela kancane ukuthi bangathi kune event esikolweni wena uvele ngezinto ezintsha zonke it's either one yoba yisha ukungezabe kwasi bani bekuphona or something hayi ukuthi uyakuvela ngezinto like it's very rare like bakhona ku afford but like the majority boma 80% ama student abakhona afford everything ibe yinje ngaleso sikhathi uthi awusozi hayi vele ishaya vele la ngashone different day vele ke esikolweni or akufihla esikolweni like I was the it girl manje nginani ungithengele umuntu wami hawu umuntu okhobani umuntu omuPeter or I was chosen from that day nikilibe it girl kosikolo ngicela ubhala Peter yang pick up skola sitswa Peter wang pick up akitla fro ifkela 30 Peter uyangletha
uthi bengi-special like that empilweni kaPeter. Or awushozi bengazi ukuthi mina uPeter like kunezinto ezirong azenzayo, but I didn't even know the real things azenzayo. Mina bengazi ukuthi unemali uhamba ngegusheshe abantu bathi angalunganga, but I didn't know ukuthi akangalunganga kanjani. Alright, awushozi umuntu vele ngitshela ukuthi from now on we medium and angifuna ukubona umile umfana. Ngami nomfana ungakhulumisa abafana. From now on umuntu. Hayi, usisi uthi awushozi umuntu wangitshela ukuthi from now on you are my girlfriend and angifuni ukubona ume nomunye umfana ngaphandle kwami. Umfana ozokhuluma naye yilo I want. Uthi awushozi na I was excited all ukuthi ngaze matric dance, matric dance very covered. Uthi ifike very isikhathi matric dance or awushozi prepare ngizela ukuthi baby girl ngizokulanda. Uthi all the time makangilanda during the week umama mvanisela emsebenzini, so akabona ukuthi ngiletha ubani ngilanda ubani because mama muza ngabo 5 uzahambela ekseni ngabo 6 maka emsebenzini, so hlaka no emthara ayibona. So ngelanga le matric dance umama mbeka ngayanga emsebenzini, so abese uPeter uzongilanda ke. uPeter watla utlaka kolo yempya brand new engana number plate or awushozo tonlanda uko France City uladile bedemo. Uthi umama mang business lo usuzohamba nobani, ngithi nongizahamba nabangani bami. Uzolanda ubani imoto yabona umama like bekani bayabuthisa umtswali all concern because they nasina chelete wabona. So ngizolahamba nabangani bami, don't stress yourself, ngi-right ngi-covered nga-everything, so mama ungawari ngi-right nabangani bami si-organize yonke into. Uri awushozi leso sikhathi angifonela uGayi athi awushozi kana ko-onda ke telefoni impya akisathwala sigedlemba sebeke sithwala ngithengele ifoni uGayi. Uthi umama abona ukuthi le ntombazana le ithana nomuntu onemali and umuntu ongasi-right. Angibuza ukuthi una mpahla zesha, unefonisha, uzithengela ubani lezinto lezi, so yazithengisa umzimba na Petunia, so yazithengisa. Uthi ngithi hayi mama kanti wayefuna ukuthi ucabange kanjalo, wayefuna ukuthi ucabange kanjalo ngengane yakho. Uthi vele ngibe irritated wona ngafuni ukuthi ngikhulume ngibolele umuntu. Uthi hayi sifike isikhathi ukuthi vele sesiyahamba ke afike vele uGayi kakolo yempya. Uthi leso sikhathi umama ungaphandle or awushozi angisazi ukuthi ngiphambili. Uthi imoto mayifika mayima vele uGayi uhamba nabangani bakhe abayithu bahlele emuva phambili kuFrance City angahlala ngamuntu. Mina ngikuthi konamela kuphela and I didn't want my mom to know ukuthi ngidithana na this guy cause vele community bama ukuthi asimuntu right. Or awushozi ngitsho ngiketswe or ketswe ke okay towards the car. Uthi mama athi mawuthaba ngani bakho utshela nguPeter isigebengu uPeter. Uthi ukuthi abazali bazokuhlaza kanjani awushozi or angihlaze umama athethe. Uthi uPeter vele abheka athi baby girl nge uthi ngene uthakekena vele ayitlose mo level ayirafule vele imoto vele asuke ahamba. Uthi awushozi it was my matric dance, I was supposed to be happy. Sengicabange uma endlini ngicabange uma nokuthi uPeter na athi mama akazokhuluma nami ngaso, tshela mama angakhuluma nami ngaso. Uthi ngibona ukuthi lo muntu lo une bad side. Uthi sengihleli lapha kuFrance City angisese comfortable ke manje. Uthi vele athi umtshela mama angakhuluma nami ngaso Esther uzongibona ukuthi ngubani. Uthi hayi vele angikhaphe ku-matric dance angitshela ukuthi ngizokulanda isikhathi bani and by then when so right. Or awushozi ke or sengibona ukuthi lo muntu lo now sengiproperty yakhe. I'm no longer uPetunia, that one nana difference whether ke boys or girls sengiproperty kaPeter. Hayi vele ngesikhathi asho ngathi uzongilanda vele afike vele azongilanda. Or awushozi mangifika vele endlini ngithola mama makangalalanga. Mama makangalalanga ukwate enye into engapheli and ngiyakonhlungu go change ngihamba noPeter. Hamba ushintsha lamaroko khona makwekwayi ngisiyahamba mangifika ngiyangena endlini ngiyaphuthuzela ngiyashintsha. Uthi uyapi uhamba noPeter futhi Petunia uthi vele athethe uma athethe. Uthi awushozi ngitswalele kamo ngichange kifike kamnyako ketsamaya. Uthi umama mama emnyanga athi lana kwami ungasabuyi if uzoba yilondindwa lana kwami ungasabuya ngizwa Petunia ungasaphindi ubuye. Uthi leso sikhathi ngingena emotweni ngitsana kokoloyini. Uthi awushozi mangakutshela ukuthi from there impilo yami yaqala hlangana bophelo baka bathoma bahlakahlakana net from letsatsi leyo. Uthi mangibuya ngihambe for 2 days ngekho ekhaya. Mangibuya umama ngithola pake everything yami emaplastikini athena kazoba nomntwana ozozithengisa emzimini umaginza. So ngoba mina ngifuna iginza angihambe ngiyoba mfazi kweginza.
umama wabuya ngiqosha like that. Or awusozi I thought ukuthi hayi ukwatile uzoba right. Uthi ngathatha amaplastic ngihamba ngayikhaba umngane wami azange ngifuna ukutshela uPeter same time ukuthi bangiqoshile because nje ukuthi umama uzoba right hayi man uyoyithola uqompizza back. Uthi yandlula iviki ngemaphili ayendlula the following weekend ngicela umama kamngane wami ke ukuthi ngicela ngikhapheni ekhaya sokhuluma noma masifika umama kamngane mafika sathi uyakhuluma athi ngithi if uze ngoPetunia uzikhethela impilo yakhe angisho nofuna ukuba nondindwa wamagitsa akabe nondindwa wamagitsa if ufuna ukuya kuleli khaya akayekele iginza lakhe nina uzobuya la nendini anginankingi. Or awusozi sengiyacabanga ukuthi manje mangilahla umama umuntu engimthembile uyenza kanjani ngitshela uPeter ukuthi mina Peter ngcono this thing siyeke because umama wami mina uthi if ngicontinue nawe yena uyamqosha ngeke ngisaba umntwana wakhe. Peter uthi uyahlanya sengispend imali engaka ufuna ukungiyeka ngiphi imali yami ngesiyekani awusozi akenale ka sente nako rikibona urakena choice I rather stick no Peter because bangithi ngibele kithi uPeter uthi imali and mina imali anginayo. Uthi hayi ube ukuthi ke uPeter vele uyangirentela vele iroom because uPeter bekahlala kibo back room so bekangafuni ukuthi ngihlale kibo naye wangirentela iroom la sahla saqala ke sihlala together. Or awusozi uPeter bekatshontsha bekashaya bekatshontsha imali kuma cash in transit bekatshontsha imoto vele like beholi America wayitsang and beka very good ngitshontsha ngitshela mangora awusozi nebayitla kabo 1-2 ka di plastics likhise ngichelete uthi besirepa sithathe ubona le dress lambete like mantra sompet athi bese uvula imbobo la sathi le mali sihlohla lapho. Or awusozi from there mina ama results wami ngaphombe ngaphasanga kahle but I didn't even further my studies because of sisikile umsadi waleginza ngihlala neginza uthi sahamba ke sesiyamuva la sihlala khona manje sesihlala eflatini. Or awusozi nareka ntongwalongwe ke batlang nayireka bareka furniture nareka diaparo uthi bekangithengela lo muntu bekathenga igrocery go like bareka grocery ya ube ngaroija ngwakamuka uthi mabapopile bekangithengela yonke into engifunayo or bekuyapara label to label bengicoka yonke into engifunayo bengeke ngithi Peter ke baxase ali. Or awusozi lo muntu lo wangitreata njengeqanda. I don't want to lie to you beka ruthless ngaphandle but yena wangitreata njengecanda bekile princess ya heaven ya high. Or awusozi kwenzeke ukuthi manje ugayi bayambamba kokuqala uthi there was this woman bebayakuye mabayenza ama cash in transit bayakuye bayilo faster kodeni bayilo tlhapa kodeni bayidirang last time amele ukuthi bayi azange baye because lo mama lo bekashonelwe so bekangekho but bona they went ahead ngeplan yabo ukuthi bayoyenza balo twara cash in transit. Or awusozi izinto zangazihambe according to plan kwenze ukuthi uPeter uyabanjwa ke Peter makabanjwa fanele ukuthi phela kemelele esimedem kaPeter ngambe ngombhela senze isipatala. Or awusozi abantu abatshontshayo bane connection namaphoyisa. I'm sorry to say this but ke story sabantu so now I'm just sharing this story so don't come for me. Uthi labantu laba batshontshayo like laba abalimodulo nje chelete nje bane someone esiphoyiseni abakhona ukumkhokhela idoket lolahleka or kuloba nemshekashu or ntwaba nisatswela ukopile bayikhona ilawyer bayaziyo ezoba yenzela izinto zabo ukuthi zihambe like banopheyuka like this because of kune connection ku each and every department bane connection la sokhona imali ukuthi baya release. Or awusozi kube ukuthi angithe uthatha imali so unikeze ipolice so uthatha imali so unikeze usibani uthatha imali so unikeze usibani. Or awusozi na I was that lady or kinchachelete kepatela because of nikile umsadi yaPeter uthi shapo kube ukuthi icala vele 7 lanyamala lemoyeni aphuma vele uPeter uthi makaphuma awusozi akithi what really happened kuye because lo muntu lo uqaleke waqala vele waba violent or really violent towards na nokhuluma uthole aggressive bebakutshontsha imali bebayenzani but bebangabulali. Uthi waqala just ukuthi ukhalalisa short space of time ejail uthi imuchinchile awusozi to an extent ukuthi that loving guy benimazi washintsha waba muntu aleng ruthless. Or awusozi bebatshontsha bebangabulali like bebayitshontsha imali bebatshontsha imoto but their main aim ukuthi do not kill anyone bekwislogan sabo ke leso but emthize makabuya ama rules ashintsha if bathola umuntu onenkani
if bathola umuntu ofuna protector into yecompany bebangadlali or awusozi that was his downfall ke kuzo zonke izinto lezi bekazenza kwaba ukuthi uyazifaka kulomgodi lo umnyama okhohlakele ukubulala abantu uthi there was this time nebatshontsha imoto kwenye area uthi mabatshontsha imoto this guy bamtshontshela la bekane spam or Peter zangahlela rwa negotiate wavele wathi ubulala umuntu lo or awusozi from leyo langa cause mababuye babuyela la thina sihlala khona e15 ba count imali bakhulume if ba celebrate uthi leyo langa everyone bablame uPeter uthi lo muntu lo bengamela ngombulala wayebumbulala mothulo nomuntu ke family man yabona uthi awusozi vele bafika vele bamblame lo muntu lo like we family man like we were supposed to take the car simthathe simlahle endleleni when I decided ukuthi wena ufuna ukumbulala izinto zenzayo lamalanga ethu in yabona so uthi awusozi mina I feel ukuthi lo muntu lo cause uye like abantu asebenzana nabo abamblame ukuthi wayebekambulala I feel ukuthi le family yalo muntu lo bathatha lesidumbu bahamba sesebenza or awusozi from there impilo yami yaspirala out of control because of uPeter awusozi inaqala ukungishaya uthi bekangishaya or awusozi nanekebethiwa or nekibethiwa utaroroblela something ari ufetolana lena ufetola or nangathatha ifirst break istina se-first break uthi bekazongishaya ngalo whether kiko sifahle uhongol ko guy but like la nekhanda lami or natlo shaya ubona ifirst break ifofurega khodimhaka uthi bengiphila ngamaduma uthi like bengihlala ngesolo bengihlala ngeblink bengihlala ngeblue because of motho uambetha or awusozi it happened ukuthi one day vele wangishaya uthi wakhumula ibhande lakhe like angikhama kalona like lelo langa vele bengibona ukuthi lo muntu lo like uyangibulala or awusozi ngascream abomakhalani bebangasisi bazonceda because they know ukuthi socabana nemnimki kopkulo yini umonate ratsamayira kubo sentendo rekade lutseli smart seba smart bangasayingeni uthi lelo langa wangikhama or awusozi ngascream ngicela usizo kumakhalani nobody came or awusozi ila ngibona khona ukuthi lempilo le ngizofela emanyaleni ngizofa one day uthi hayi ngidecide ukuthi you know what mabaya emsebenzini wabo lo ukutshontsha uthi kibheke departaka uthi ngibaleke ngiphindele kithi or awusozi bengina about almost 5 years ngasayikithi because of mama mangixosha uthi leso sikhathi vele ngathi sethu uthi you know what angeke ngifele lana emafletini ngiyakohayi uthi mangifika I had to apologize to my mama mina beyasile already axolile uthi makangibona awusozi or nekena bengimabhokobhoko like lipanta le string cause bekangikhama ngalo uthi ngafika I kneel down umama ngakhala ngamtshela impilo bengiphila ukuthi okay life was good after mangihamba la but manje ngisaphila kamnandi or awusozi akwangafela angaphelanga nesikhathi othi nokuthi akakoleli konke uthi bengazi ukuthi manje ngilande uthi makafika awusozi awusumuntu kokoda kithi unafihla arahimonyako wa ulemu the old lady waqosha lo muntu lo ufuna la arikamani or awusozi ngithi mina nomama msirayidi ngiyasala athi ngithi asambe ufuna ukuthi ngishaya phambi komama akho asambe or awusozi my mother wafonela amaphoyisa lo ngathi umntwana makahambe angakutshela ukuthi amaphoyisa beza but azangibazi bambamba uPeter bavele bakhuluma naye nicely or that's when ngabona ukuthi kanti lamaphoyisa like base pocketeni bakaPeter angeke baze bambambe or awusozi bamtshela ukuthi hayi dibrata maya man uxobo wathi all sharp or awusozi bahamba amaphoyisa noPeter nawahamba ngalala the following day sivuswe izikolo ifika iphaka or sound iko volume iko hoti orahlike arikulatila sama uthi ngali umama afonele futhi amaphoyisa kuza abanye aba different hayi lapha bazilezulu so uthi kuza abanye or awushoza azange bamothwara even though afikile akukhahlile umnyango ekithi angidonsa ngenkani angihohobisa amafaskinal discreches ukuthi lo muntu ungidonsa ngenkani futhi ngihambe mina ngiyalela umama naye angidonsa uthi amaphoyisa azange azambambe sangibaze bambambe bakhuluma naye kahle bathe mona usika abuse digele miyeke nyana pholani ben right ngizolungisa izinto zenu kahle like thina indaba zenu asifuna ukuzingena so ngicela ukuthi nikhulumisane or awushozi bebakhuluma kanjalo bonke mabafika uthi umama ufonela amaphoyisa kwaze kwaba oboy3 uthi labo forma keza arbanong akijike usathamayeleni athi already fonela abangani bakho ngishijwa fonela abangani bafonele bathude ngihamba na or awushozi wangithatha ngiscream and kicking wangithatha umuntu mangifika efleteni or awusoze impetho
wangishaya wona lelo langa or ikila ambetha antwenza kor utenne ambetha report angitshela ukuthi dala ngidla imali zakhe today yina ke libona ngari ke peteri ya komotlogela yena ka yikiyo mina bangifuna umiyeka ngazi ukuthi 6 feet under ke moke yangoteng or awusozi I had to leave nalo muntu ungafuni uthi ngaleso sikhathi sangena ukuthi ujola nabantwana abancane uthi bazoflonta amantombazana ayenze nahambe i-weekend away le girlfriends ahayi ke sale kuntungu bengengize ngihambe because once ngihamba siyasha uthi one time ngibe na this other friend sihlangana eclinic angichaze isitori sami ukuthi yo mina I'm dating this guy ungeketsang I'm tired yabona ugel was like no baleka uzosifihla ekithi because angisho akazi ukuthi ukuphi baleka uzosifihla ekithi mina ngizokufihla ngeke baze bazi ukuthi ukuphi or awusozi that time ayakho weekend away le girlfriends ahayi ngapaka amabhek wami ngapaka ngahamba ngayo ku friend engihlangane naye eclinic so to friend kilebo hanga ngahamba ngayo kulebo hanga or awusozi uthi ze makabuya bona ukuthi kudala ngihambile angikho ifoni ngimblockile or awusozi uhamba kumama ayongifuna kumama mfike waphula ngwamwindo waphula iminyango wafunana nami angangitholi my mom uyangifonela because already ngiphila makalebo ukuthi hey umuntu wakhozela uyakufuna ubhethe nesipam uzokudubula ngicela ukuthi uphindele kuye ala kuthola khona ukubulala ngicela ukuthi khona bhaka amabhek wakho uphindele kuye because udubule wonke amawindow wami waphahlazile uze nabafana bakhe uphule neminyango and abangani bakhe amaphoyisa ngibabizile abangambambanga uthi bathethe bamfake ebhakini lamaphoyisa bahamba ngedouble cab bahamba naye but uyazothi abangambambanga bafike bamhlisa epolice station or awusozi ngabona ulakena choice because lo muntu uzobulala umama uthi ngabe sengiyabela efletini mangifika vele ngimthole khona or awusozi wangitrapa or namuthola nampetha alabere boots or nangihatha kathi malend or nangihatha ampetha uthangishaya athi wena ngithi uzophuma ngapho isidumbu akunala ukuthi uzophuma ngisho wazifaka la kimi ngingakufuni wazifaka namuhla sofuna uhamba ngoba uzibona umdala ufuna uhamba uyabona uhlala ngapha or awusozi bengasa enjoy imali bekise enjoy chelete and bangasana mali like that because of already sebamtraceile sethi bamutse ba or oitsang bangasana mali like that and bangasana nhlanda mabazama ukutshontsha imoto zala bababhaqa or security company yela lapho bafuna khona ba disturb like sholte besahlelisa flow beside demand but bengasa enjoy next around this person but I had to be there because of ke bona hore uxobula ya mamaka because bayamtshela ukuthi umntwana kumangavile uzobulala wena uzothatha space sakhe what I was choosing ngahamba ke mina ngazi semaphoyiseni myself because bebathi mina wayengavula icala ngazi police station myself ngiyovula icala ukuthi hlala nomuntu uthi ngakhumule police station ngaba ngcono so because umuntu uyangishaya ngimabobo goboko umzimba wonke uthi ngafika police station ngabatshela ukuthi umuntu engihlalayo ubani igama lakhe kusolo soso or awusozi mothona ngala statement bengibona ukuthi nje uyabhala just for the sake of writing lento ngikhuluma yakayibhala uthi awusozi ngibatshela ukuthi ngicela ukuthi nimbambe and bengicela ukwenza protection order because motho wangihubatha uthi bathi emasimfonile ezela kahle sizokhulumisana naye ukuthi into ayenzako ayisira or awusozi azange bamothwara wangikudwa or the whole time lo muntu le amaphoyisa wale area sihlala kiyo like bebamazi like beholi post beholi mini post yabona bebangambambe bakhulume na aqolisa athanya aqolisa bafowethu ngeke ngisaphinde ngenze lento lena beholi oqala kapelo uthi ngibabuze in front of him boza le phoyisa ukuthi ngoba uphula amawindow kamama nomnyango kamama waye ngambambi for lokho cause like udamage property yamamaka but hayi ngawari sasekuseni ngilungisa yonke into or awusozi nekaphula amawindow afike abuthumela abafana bakhe bafike bafaka amasha balungisa umnyango balungisa yonke into enena anyakotla mohonna ayizenze ngathi uyangithanda afuna ukulala nami afuna ukungenza zonke lezi zinto but ampethile ke lo muphephula or ampethile awusozi or na I was this young beautiful lady but mangangibona manje ngasho ukuthi ngimdala kakhulu but angisemdala because of abuse yami ngahanga ebeke phela under yona uthi ubrothers wayenze ukuthi baya ku discussion transit ke
leyo mabaya kiyo lo muntu bebahlala bahamba naye lo makhosi bahamba kiyo wathola ukuthi ke akasekho so relocate somewhere else akasekho la bayakhona bathola umunye umakhosi they went there ukuthi bayobafasa babayenze zonke lezi zinto bazenzayo or Josie the funny part kohore bebabayenza zonke lezi zinto I was there assisting mabafuna lokho I'm there assisting go like nekili personal assistant ya motho like nasahlela sampona as a partner bengimsebenza yena nabantu bakhe laba bekatshontsha nabo or Josie baye lapho bayenza lezo zonke lezi zinto bazenzayo nibuya nabo bonke endlini bazolala endlini balala bonke dining room cause mabayoganga awumelanga ukuthi udle like uyenze inkonzo sekamareni fanele ukuthi walikilela like uyazile ukuthi lento le oyenza ibe success uthi bafika vele bonke bazolala endlini uthi lelo langa vele ngaba prepare ukudla ka prepare vele uthi kuyaplaniwa phansi kuba nemap ukuthi ubani wenzani like baphana nama duties uthi mina ngihambe awusozi kilo ithobalela uthi vele kuseni kuvukiwe awusozi kucathwa kwenziwe zonke le meeting abaphewe nestudy ba continue vele ukwenza the following day ekseni hayi kucede awusozi bathi amayeba emoko ukubamba lenkunzi leyo bayenza ola awusozi angakutshela ukuthi bayile lapho mabaya lapho azange babe successful bathola ukuthi ngathi someone uthipe abantu ukuthi amaphoyisa ukuthi nokwenzakalani lapha nafike vele kudutshulana kube ukuthi security lashona ngazi ni driver nobani oshonile vele by 3 or awusozi in everything ayetsa I'm there assisting uthi umuntu lo manje ukubulala umuntu I'm the one who is going to look for umahosha gore atlatlorobala lena cause like angisho like basebenza kumakhosi and then if into yabo le yafaila kuba nesomeone shonayo fanele bafuna umuntu obazolala naye ukuthi sinyama sirithi whatever abo back to the sender bayobayenza like ma families wabantu abashonile singangeni kuye zethu the next person kideweni bayitsa kade uthi bengisupport kuze zonke lezi zinto but mangaba please angaphiseka angaba someone umphisa off even if usen now shows kobethiwa or like bekuyimpilo engizwe ubhlungu ukuthi ngiyashaywa for like simple things nanoma let's say ufuna borkhuba high maybe boba bukenya ngo fridge lo machine laba fake fridge then usingifake fridge nangakhohle ukufaka fridge so athi ufuna ukuxoxa bonke ukuthi angafaka fridge or kitobethiwa or asozina nekebethiwa uthi bengishaywa every single day ngabothi besethe ngijwayele ukuthi izatha ngithola impama or ngithola incindi uthi angishaye azangishaye ngiyaka ngamaraho wesibhamu uthi one time Josie I really lose heights lezi zokuthi bayotshontsha at this time bayotshontsha imoto uthi hayi vele baplan ukuthi bathontsa imoto orise bathole nebhaya ukuthi ufuna imodel enjani which brand in yonke into ibhaya sebayitholile or Josie bahambe vele uthi bekune game somewhere lapho bebayitshontshela lapho or Josie mabafika lapha kanti this person unabantu like une security company or ama bodyguards amele or Josie wathola ukuthi vele kafika lapha khishula nebhamu lo owami vele bamdubulo wabe kushona kwakhe lapho or Josie angakutshela ukuthi mabathi ushonile celebration ehaba senhlizweni yami or Josie gore like bengikhala bebakathi ngikhalela yena but I wasn't crying for him uthi bengikhalela freedom or Josie freedom bekisayitsebe I've been with this person for 9 full years or freedom nekisayitsebe since ngiba naye bengingayazi freedom bengakhona mina ukuthi ngavuka ekseni ngithi let me go out for a breakfast or a lunch without him knowing or without abafana bakhe ukuthi bangikhapha benganayo le nto le whether ngema-shop or nohamba la ngiyakuphi fanele ukuthi angikhaphe aphinde ngilana or Josie le hebare he hambe ubona isidomo sakhe in or I didn't want to go because bengitshela ukuthi you know what umuntu umuholo kyalebuga kitswile mo dragoning ebekiphela lona uthi even if bayomncwaba mina ngabatshela ukuthi no family yami ayivumi because lo muntu azange lobola angeke ngikhona or Josie weekend eone uthi bekunemali esifake etrasini makazoshona uthi ngathatha leyo mali or I was so clever or lento ayetsagala after vele ngikhalela celebration yaka horke freedom or kankathelele ka komantrase uthi ngavele ngashimali encane because besingabhenki vele imali yethu ngabe ngashimali encane ukuthi family mayifuna ithole uthi ngashimali encane ngahamba or Josie kafika ku high ngarenovate ngemali yakhe
lebekatshontsha ngayo uthi ngarenovate because bengazi istash sakhe semali everywhere ukanorenovate mama kantlu ngarenovate kwaba kuhle ngazithengela ifinishara or awusoze ngazithengela nemoto ora ngawubotsa urona no awukangibheka ungathi ngigugi angingaguganga ke the struggles tsaurata chelete ke the struggles tsaurata easy life or awusoze ayiteng into tang easy felang pela or ayiteng which I've learned the hard way and ngiwaste 9 years of my life nomuntu wrong ngabe ngafunda ngaba something emphakathini but bekija chelete ya utswiwa or bekija chelete dikelidi zabathu. But today yakhona ubona ukuthi kuyonke lento le bengishayelwa even though ngitholile imali encane but it wasn't nice at all. Arbophilo boke picture ngake level lamrago ngabe kudala ngashona or nabe bampetha ka first break awustozi ifoforege or first break iyokwakhe istina uthi bangishanga ekhanda ifoforege kube ngathi umklabathi ngishaye indoda ethi yangithanda. Aisha sithole kanzima emhlabeni ayisithole kanzima shem shuthi iqiniso abantu once wajola neginza uphuma mawushonile silongo singashona ngeke uzuphume shuthi fanele ulinde yena shone or wena ushone ukuzuphume mara namaphoyisa se-South Africa shem hayi mina ngazi ukuthi iphi demon elangena amaphoyisa uNkulunkulu wami thina sakhula sithemba amaphoyisa manje arisana faith kumaphoyisa enkora dilozele detsang